latamu ni miriyehu karitu napulung naparumunda lalu biyana rukuna nahaku bulung nai miri wieling lahurat epihu kawudu dambu dalar hakambul hau lupalan dalar dokambul dambu napapatanda nda yedu yaka nandalar hakambul walu bawana ruku lipat dua nai karitu ni tamboda bana ruku nangahu nai ala na mambulung pia kunaka patalihinya i ama amumbuhangku latam nai miriyehu karitu nahuri manganga etinda talangana napat imbak tayo nyuta tau ladalong buhang da papiring laang dapat tahu. Matanya kauna nanduma napaperlunda da nduma lurinda. Yapa namahabutu duna na tau ira manganga etia dangun dan nambuhang a papiring laang dapat tahu. Rukun aluri malundong bu na taumbu jadilah pemanganga eti na imbak ya na tau hawin naman dia pahama iring tau naman daraka lapaninya lapangia nama pahama ang buhanggol kami niliyo kalito ruku yena na tumbu la lurid atau karienja la epi lahau panjang na tau harani la epihu dakanandi na luri malundong nduma danyuda aya lahau panjang na tau yahundi wada may ana na luri malundong nduma tau na mamanundong palaku ya na uku lahuratu matua na matuli ya na hurat epi na pakarangi ya kanadu ya na luri malundu nuna badia aya na pakanyuru lupang bu labana handirang lama mangunya na kanyuru Yimiri ala na malilay miriyehu pada panjadi nanyaka buan dapat na tahu palihnya dan mengalanya na anda lay ama nuna yedu ya rukuluri malundo bahaku nay alam ang buhango pundaban atam ni miriyehu kalito buanda bana na tau na membadat karima ya na luri malundu kaninya lahuri na matarima ya na tau hawien na luri malundu le miriyehu iya na kanyuru na pawuana kalupang ambuningo do haatu tau na maningo haku napatentukannya na malundong na ang napataw. Kanado na malundong nuna bahakumiha na imiri aya. Bakuwaha na imiri aya ana rukuna luring lundong. Yedu yaka buandaba na tau harani. Lupang makabigi lapahawanjer nduma na parahaya ruku na luri malundong nuna. Denduma na nyuda miha aya. Nduma buandaba na tau lapinu tanah yana. Amin.
dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.